Ejo kuwa gatatu nibwo byari biteganijwe ko indege ya mbere yagombaga kujyana abimukira ba mbere bavanywe mu Bwongereza yagombaga kugera mu Rwanda. Ni nyuma y'uko ibihugu byombi byari byasinyanye amasezerano yo guhererekanya ababimukira, amasezerano ariko ataravuzweho rumwe. Icyemezo cyo guhagarika iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda cyamenyekanye ku mugoroba wo kuwa kabiri. Urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa kiremwa muntu rwari rumaze gufata icyemezo rusobanura ko ari akaga ku basaba ubuhungiro. Abacamanza bumvikanisha ko batizeye ejo hazaza h'ababimukira mu bijyanye n'amategeko mu gihe baba bajyanywe mu Rwanda. Mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, leta y'Ubwongereza yari yavuze ko nta kizabuza indege kugenda kabone n'ubwo yaba irimo abantu bake. Priti Patel, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza, yavuze ko ababajwe n'icyemezo cy'urukiko ariko ko adaciwe intege no gukora icyiza. Yongeyeho ko abanyamategeko babo barimo gukurikiranira hafi ibyemezo byose byafashwe birebana n'iyi ndege n'imyiteguro yindi izakurikiraho. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rwavuze ko rudaciwe intege n'isubikwa ry'iyi ndege yagombaga kujyanayo abimukira. Ibi umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Makoro yakomeje kumvikana avuga ko bidakwiriye ko ubuzima bw'abantu bwakomeza gushyirwa mu kaga, ahubwo avuga ko u Rwanda nk'igihugu rwiteguye kwakira abimukira mu gihe baba bahageze ndetse bagahabwa ibyankenerwa byose birimo umutekano n'amahirwe angana nk'ay'abandi mu gihugu. Mu Bwongereza, Arkiyepiskopi w'Abangilikani nawe yumvikanye avuga ko ari ibintu biteye isoni. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR naryo ntiryahwemye kumvikana rivuga ko bidakwiriye hamwe n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Kuwa kabiri, umunsi umwe mbere y'uko iyi ndege yagombaga kujyana abimukira mu Rwanda, imbere y'inzu y'urukiko rukuru mu Bwongereza hiriwe imyigaragambyo y'abantu bagaragaye bafite ibyapa byamagana uyu mugambi banaririmba bavuga ko batazaceceka. Umwe mu bigaragambyaga witwa Solaya yumvikanye avuga ko batazaceceka muri aya magambo. Leta y'Ubwongereza ikwiye kubibafasha, ariko noneho iri kubajyana ahantu badatekanye neza. Turaha rero twamagana iki cyemezo, turasaba Priti Patel n'urukiko kubitesha agaciro. Ntabwo tuzaceceka, bihabanye n'uburenganzira bwa muntu, biratubangamiye rwose, ntabwo ari ibintu bya kimuntu. The UK system is supposed to support them, but it's like they are deporting them to a much more unsafe area, which their life is in more danger. We are here to stand against this decision. We are urging Priti Patel, the Home Office. Nk'uko nari maze kubivuga, ku ruhande rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, umuyobozi waryo Filippo Grandi kuri uyu wa mbere yumvikanye anenga Ubwongereza muri iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda bari bahageze ku buryo budakurikije amategeko. Ibi yabitangarije mu kiganiro n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi. Ubwongereza bwagiye bwumvikanisha kenshi ko ibi bubikora mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abimukira bashyira mu kaga. Grandi Ariko akavuga ko niyo ibyo byaba bishoboka, ariko kohereza abimukira mu Rwanda atari bwo buryo bwiza bwo kubikora. The UK says, we do this to save people from dangerous journeys. Let me doubt that a little bit. Saving people from dangerous journeys is great, is absolutely great. But is that the right way to do it? Is that the real motivation for this deal to happen? I don't think so. Uretse Solaya wigaragambirizaga imbere y'inzu y'urukiko mu Bwongereza, hari n'abandi nabo bumvikanye bavuga ko iyi gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda atari cyo gisubizo. Peter nawe ni umwe mu bigaragambyaga. Remember, they've been at this for about 2 or 3 years. Rwanda are getting the money. Wibuke ko bamaze imyaka 2 cyangwa 3. Uku ni ukugurisha abantu kuko u Rwanda rurabona amafaranga, kandi ntabwo nzi ko hari ikibazo abanyarwanda babifiteho. Abantu bafatwa nabi. Icyo leta igomba gukora ni ugushyiraho inzira zemewe, bakaza bagasuzumwa, noneho bakemererwa ubuhungiro, bakaguma hano kugeza batuye neza. Ariko ubu leta irabahatira kunyura mu nzira zitemewe, noneho yarangiza ikabajyana ahantu umuntu atizeye ko batekanye. Ni ibintu biteye ubwoba.
It's a terrible, terrible situation. So no, optimism is not the right word. Ku ruhande rw'abaturage b'u Rwanda bari biteguye aba bashyitsi bumvikanye n'abavuga ko bababajwe no kuba batakije, aho bavuze ko igihugu gihombye haba mu buryo bwa rusange ndetse no kuba hari ibintu bari kuzabigiraho. Hakaba ariko hari n'ababona ko ari ugutakarizwa icyizere mu gihe ari ibintu bibaye ku munota wa nyuma. Abimukira batakije ni igihombo ku gihugu no ku baturage rusange. Ibibatunga byari kuzajya bidutunga natwe, ibyo gukora nawe tugakorana nk'uko bikwiye. Ubwo rero urumva ni igihombo mbese kidasanzwe. Tungutse abandi baturage kandi njye numvise yuko na minisitiri avuga yuko hari amafaranga bazaba hazajya atunga izo mpunzi. Bashobora kuba bafite n'ibindi bintu bazi gukora bakaba baza bakabikorera mu Rwanda tukabagiraho inyuma. Iyo ibintu nk'ibi byari byaravuzwe ukabona igihe cyo kuba cyabyo birahagaze, usanga ari ikintu dutakarizwa cy'icyizere. Rero icyo cyizere tuba dutakarijwe ni ukuba batakije, kuko iyo baramutse baje bituma ari abandi bantu bikangurira bakabona ko u Rwanda rugiye. Nta gihe kindi cyatangajwe iyi gahunda izasubukurirwa byo kohereza abimukira mu Rwanda. Cyakoze u Rwanda rwari rumaze iminsi rwiteguye neza kwakira abimukira, ahari hamaze gutegurwa amazu bazakirirwamo n'uburyo bazabaho. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.